Unataka kuja kuchiliza. Na wewe na wewe ni umudaimoni kumugende umusambanya gusa ngigikoko urinde. Uko nani? Urinde. Urinde. Tulizini naye toka kama mtoto mdogo. Okay. Ni vipi umaze gukora ku buzima bwawe bwa buri munsi? Ni kipi umeshafanya kwa maisha yake kila siku? Afanye chochote ili asonge mbele. Mumutera gute ku buzima bwawe bwa buri munsi? Tunapiganishaje maisha yake kila siku? Ndotoni. Analala usiku. Mwalimu teguye kumukorera iki mu minsi iri imbere? Mlijiandaa kufanya nini kwa siku za mbele? Nyishura. Nijibu. Asa. Tuzania tunabakia tunabana familia yao. Wa muryango kwamba mubohe kumuki. Mnataka mufungie kwa nini? Okay, amu. Haguruka. Simama. Mumaze gukora. Mumeshafanya nini? Mumaze gukora. Mumeshafanya nini? Mumaze gukora. Mumeshafanya nini? Niwe mugambi mufise gukora kuri kibazo. Ni mpango gani mlango? Tunataka tumbele. Umutware he. Mumbele wapi? Kwetu. Kwenu wapi? Nikubali kimu kwa nyama sengesho wako martego likutekea. Wao wanataka kuokoka yeye peke yake. Kuyu mwana wangu tiwe kubakera kubera kuyavuka nyenye nikute mwana yeye yuko azohangamira. Kisi gani mlichokata wasumbua? Nole muri we muri banga. Kwake nani ni mko ngapi? Tuli watatu. Tuko watatu. Uri kujikiliza nini? Mwenye yuko kukifua ni nani? Uri kujikiliza nini? Kwa kukifua nani? Ana kazi gani? Bukan niko kwa mbele tajwidi. Wa kwanza ana kazi gani? Akisoma Biblia tunampiganisha lale. Wewe unasoma kesho wa mbele nini? Wa kabili nini? Wa pili na alijiandikisha mwakuokoka alienda hakurudi. Alijiandikisha mwakizwa atatoa. Wakati tu atajwidi. Watatu. Asifanye chochote kiwe sawa. Uwa mbere. Wa kwanza. Ujejwe kumuzibira. Wanamzuia. Ndakusohora mu izina rya Yesu. Ninakutoa kwa jina la Yesu. Wa kabiri. Wa pili. Ujejwe kumuzibira kusoma Biblia. Wanazuia asome Biblia. Ndakusohora mu izina rya Yesu. Ninakutoa kwa jina la Yesu. Wa gatatu. Watatu. Umubuza gutera imbere. Wanamkosesha kusonga mbele. Wa daimoni. Wewe imyaka mumaze niyo. Umemaliza nini? Ndasohoye muri wewe. Ndasohoye muri wewe. In the name of Jesus. Ugomba kusoma Biblia amaomba gute? Ukidasoma nasikia usingizi. Wazana nande? Ulikutana nani? Nilikuta mimi pekee. Abadayimoni nibo barabakuza Biblia. Mapepo yanakukosesha. Ariko abadayimoni barabakuza amahoro. Lakini hizo pepo zinakukosesha amani. Yesu Kristo alije kwa. Yesu Kristo anaweza kuwa
mbele Bwana kwa Yesu uri mama yanjye kwa Mungu wangu aho kushikana aho kushikana kwenye sikojifikisha aho kushikana unifikisha nishike mkono uzingame nifungue chini fungua familia Yesu Yesu